i-channel yethu esibiza ngokuthi isihlahla samabhinca. Jokana kaNdaba, siyathemba ukuthi-ke niphilile. Hamba-ke lapha-ke ezansi nje-ke kwawo-ke nje-ke lapha-ke bakithi-ke lo mbukiso koqoshiwe ucindezele-ke usubscribe wenzele ukuthi-ke phela nakusasa uma ngabe kukhona-ke futhi okunye-ke sikuzela-ke nakho uzokwazi ukuthi ubone noma-ke uthole kumbiko othi le channel ifake-ke noma-ke kunolunye udaba esithe-ke yalifaka. Theza kutshela-ke nokho ngendaba-ke ey'thinta-ke indlunkulu kaZulu nokuthi kwenzakalani endlunkulu njengoba-ke kukade nje-ke lapha-ke bakithi-ke sekuvaliwe-ke ukufaka-ke lapha-ke kwezincwadi ezimisela-ke ezimisa ukugcotshwa kwesilo samabandla wonke kwesilo-ke lapha-ke bakithi-ke inkosi uMisuzulu yakwaKhangela Mankengane. Namhlanje-ke siza-ke nalezo-ke ezokuthi-ke kunamahlebezi andayo ey'nkundleni-ke zokuxhumana akhomba-ke ukuthi nje-ke lapha-ke bakithi-ke kukhona-ke inhlansi yethemba ekhona endlunkulu ekaZulu ekuthenini-ke kungahle-ke nje-ke lapha-ke amasinyane-ke silo ethelelane-ke amanzi. Kanti-ke sizithola uzithi-ke kulokoza-ke iy'nhlansi yethemba endlunkulu. Kamuva nje umsindo-ke osubeke mningi ngodaba-ke lwesihlalo sobukhosi bukaZulu. Kuvele ukuthi-ke amazinyane-ke awaboni ngasolinye kodwa kumhlangano wakamuva wesilo nje-ke lapha-ke nomntwana uNombuso usho-ke lukhulu endlunkulu kaZulu njengoba-ke sekunamahemuhemu athi nodaba nje-ke lapha-ke bakithi kolusenkantolo lungase-ke luhoxiswe maduzane nje-ke kungekudala. Isilo-ke sibusayo kutholakala ukuthi nje-ke lapha-ke sike sahlangana-ke nodadewabo nje-ke lapha-ke bakithi-ke udadewabo-ke inkosazana nje-ke lapha-ke bakithi kuNombuso umntwana-ke uNombuso abathe nje-ke bake bahlangana-ke masithe beyodinga idake lokho-ke bakithi abangaboni ngasolinye. Isilo-ke sesihlalweni nje kusukela-ke ekuqaleni-ke silokhu-ke sishumayele njalo ubumbano endlunkulu ukuthi-ke buya Zulu bakithi-ke masingahlukani-ke phakathi. Kodwa-ke noma kunjalo kuvelele ukuthi-ke bake bahlangana. Abanye-ke abakuboni lokhu sengazi ukuthi nje umhlangano-ke ongahle-ke ubeke impumelelo ngoba-ke abanye-ke lapha ey'nkundleni zokuxhumana bathutheleke khona bayobhala nje-ke lapha-ke ukucabanga-ke kwabo ngendlela abacabanga ngayo njengoba abanye bekithi lezi zinto abazifunayo ezibalwe ngasenhla nje-ke lapha-ke bakithi okuvelayo ukuthi nje-ke lapha-ke bakithi amabutho kaZulu nje-ke lapha-ke bathi akulona uxolo lolu ngokusho-ke kwabo ngokusho lapha kwanele Madoda othe nje-ke lapha-ke naye waveza lapha ey'nkundleni zokuxhumana uthi akusolo ixolo lolu abalufunayo olwenziwe kodwa-ke nje-ke iplan labo ukuketula-ke isilo ngamacebo. Isilo-ke sibekelwe kwimbandela ebandakanya-ke ukuthi asihlukane nokuzibiza ngokuthi-ke siyisilo, asihlukane nje lapha-ke bakithi-ke nenkosi yakwaButhelezi, inkosi ubaba uMangosuthu Buthelezi nje-ke lapha-ke bakithi kwabakwabo. Isilo-ke basifake-ke enkundleni yomthetho ukuze-ke ngamafuphi nje-ke sisuswe esihlaleni kubekwe kumntwana uSimakade. Umntwana-ke uThembi uvele-ke emsakazweni-ke ethi-ke uButhelezi akayena nje-ke lapha kundunankulu kwesizwe nje-ke lapha-ke uthi-ke uMdlokombane wayengenaye undunankulu. Kukhona impela lapho nami-ke lapha-ke bakithi sesabona khona-ke eminye-ke imibukiso okwakuvela khona umntwana-ke lapha-ke esho njalo ukuthi-ke isilo-ke sikhotheme sasingenaye-ke undunankulu kwaZulu. Sazi ukuthi-ke le nkulumo yayisho ukuthini kodwa-ke noma kunjalo kulezi zinto nje-ke ezibalwe ngenhla abanye-ke bathi nje-ke lapha-ke bakithi lezi zinto abazifunayo ezibaliwe ngasenhla nje kuthiwa-ke uma-ke isilo-ke sibusayo sibalalela kuyoba-ke nomphumela ukuthi konke akade-ke bekufuna enkundleni sebekuzuzile ngaphandle kokulwa icala nje-ke lapha-ke isilo-ke esibusayo isilo-ke uMisuzulu bayobeke sebemketulile ngaphandle kokulwa icala. Abakwakhetha-ke bayazi uma-ke abameli babo bengabakhohlisi ukuthi lizobahlula icala kukhona konke kokubili lokhu okubaliwe. Yingakho-ke bexoxa ngasese bemnqumela-ke ukuthi-ke alahle inkosi yakwaButhelezi ngoba-ke bayazi ukuthi-ke unamandla kakhulu uma kuziwa ngasey'ndabeni-ke zesilo. Imbono-ke leyo nje-ke lapha-ke abantu ebekade-ke beyikhuluma noma-ke beyisho lapha-ke ey'nkundleni zokuxhumana ku-Facebook emva kokusabalala kwey'thombe lapho khona kuvela-ke isilo-ke esibusayo nodadewabo umntwana nje-ke lapha-ke bakithi kuNombuso beyothelelana-ke amanzi. Kodwa-ke asasi-ke bakithi-ke thina esikufisayo njengesizo-ke sikaZulu ukuthi-ke kuthelelwane-ke amanzi ukuthi-ke abantu-ke bathini ngokwemibono yabo asinaso isiqiniseko semibono. Imibono iyohlale iyimbono. Siyabonga Mjokane kaNdaba. Cindezela-ke nje-ke lapha-ke usubscribe ukuze-ke nakusasa uzokwazi ukubona ukuthi-ke sithini